ene Edward Awurade Adom yenkwa ene ahoɔden biom ama C4C liver specialist hospital Dr. Penny Michael Kojochematin agenedwa oni eba be din komo ewa pomudin mu liver ne de omobo ho eban ise dro livoton no onyi bia eba be kasa de afa ho na nso atumika akopel de do me mu akwa be efem bacho me da na bia boko de oh de ache de nyamias e no wan fa livoton na ma ase ye rane yeah kofo rush so ho me bacho ebefa yeah omaya de yes wo mo ade atum that's right adaro ma yentie we yo me da se ma me fa nchia ema ahwefo yi na ende ye hwe bibia ye frɛ no blood vessels na blood vessels na se ye wo efie na your polytank ye sign wo nia etwe nsuo ekogu polytank ni mu ye beka se water pump na ohwa ya connect pipes so tia ye wo fie no ze connect pipes to the water pump and polytank na ubie osori na pakra na ubie nsuo na the sometime no se nsuo ni mba ye tumi ye dede hwehwehwehwehwe na saa na nipadua no so ete na yehwe eye akoma na ne benkum no egira ho ema pump de beka say the left ventricle the left ventricle no eno na epompe moja no na se epompe moja no ma de ma eye wo arteries no eye one of eye pipes na ewo akoma no ho a beka say eka blood vessels no ho na arteries no so de ma eye ne yebefa say capillaries on here in between the pipe mienu no ye wonea join into to say plumber bia no say omo ya omo join pipes na otum say pipes no ewa enti omo che middle no omo de ade white bi na say ade white na join the pipes no together na uba ni padua ni mu a saa no eno so ne ye friend capillaries no connect two pipes together one pipe no ye wo veins ena baako no so eye wo artery na saa na nipadua na nkasa obo ade no so ahyehye ewo ye nipadua ni mu enti ansa na moja ebedi efuru saa wo nipadua ni mu from uti ekosi eye wo nan se maame wenua ehia moja enti na wo ho na sa wota ete yaw ewo kokon echi a ye wo the next spine no responsible for say edi moja ebeko enuani mu enti se weni nkoyie na wonya ne ebeka say eye defect or anase ophthalmological problem na chese otumu say moja na esese enuanu hia na de ye edwuma no entumi enya ye saa so na akoma no so se epompi moja na moja bi ebeko oni paduanim no brebo no obrane na ono NSS o make sure say answer na wenua benya moja akoma no benya moja de aye edwuma yie wo wahrawa wo lungs benya moja yebeka say wasa wo kidney benya moja o prostate gland benya moja wo honam akwa we na benya moja moja kroje no na hu say brebo no ono aye omrane no waye no ho to say sone ese otumi sone say bia hepatitis B virus ewo moja ni mu hepatitis A ewo moja ni mu anampo bia 3D yebeka say plasmodium female anopheles mosquito waka ma parasite ni bia deben ena mu moja ni mu quickly no brebo na say say ebetumi asone enti many wo de moja kan ho in fact you say blood is life life is blood enu ni nsuo ewo ye nipadua ni mu ye wo enkwammoa bia ewo adwen ni mu wadwen kase cerebellum na saa adwen no enkwammoa no chese nsuo anase eduane a omo edi moja eno enema Kojochematin betumi enya ahonden sister fia betumi enya ahonden na na pe usu benya ahonden kra etumi enya aso a wodi tie eni a wodi hwe Adom TV ende anape
enti na utumi wo say untumi nye bibia without obrebo no untumi nye because brebo no eye komrane is it komrane kobrane brebo no eye ti say soldier brebo no ye bribia wo woni pon makwa wa bia maame say that is the largest among obeka o kidney obeka wo small intestine obeka wo nso no kese ne keto ewo mu obeka wo ahrawa brebo no na esuye brebo no na ewaye brebo no so na one den edoso eno ko akra more than opepepe enum asin more than 5 no opepepe is like million so more than 500 functions and 500 never can say so brebo no ekra more than 500 functions ewo ye nipadua num tina je say ade a mame papa brancha baba wa esumbu yie a eni se me ene wo ye didi agro enunti ena C4C homeopathic pharmaceuticals the only pharmacy aqua C4C liver tonic ede aba efiri oman India mu we liver tonic mame papa branch ni baba wa ade obi bi ehia se woda mojamboro so uhia liver tonic oda isichire area so uhia liver tonic wo prostate problem uhia liver tonic ebia wo kidney problem uhia liver tonic uhia obrebo na brebo na so etumi akle eye ne ebeka se hepatitis B virus bia wo jaundice uhia liver tonic ne de ne se eboa brebo no ema ne dwuma ewie peye brebo no ehia ahonim bia ebetumi de aye adwuma ewo nipadua ni mu nti wenya de ebe hye brebo no kena maame na che se wo treatment a wo ye nia no be brebo cross ma fedra no ase me hu hwe esan se obrebo na honde ewo fomu a brebo no ase se etumi ye kan bibi se eye metabolism ebeboa na enuro na wo fa no etumi ede ayarehwe ede aba in homeostasis ye beka se kwanya nipadua na nkasa ehutochima efa ho na eno asa ne ho yare se bibi entumi ankoka nipadua na entumi en revolve ne ho ana se ensa ne ho yare enunti ena wohia eye C4C liver tonic na oba oboase ye wo ho ubenya liver tonic ni bi wo oboase asasu na Ashanti region so Kumasi eye Western Pharmacy so ewo Bantama ubenya bi ewo ho oba C4C liver specialist hospital ewo ejusu kwamu so ubenya bi ewo ho saaso ena Sunyane ubenya bi wo ho saaso na Takwa Prestia ubenya liver tonic ni bi wo ho Takrade C4C liver specialist hospital ubenya bi wo ho Aguna Odoben Aguna Swedro Aguna Nyakrom Aguna Konyako oba Aguna Doben so a ubenya bi ewo ho saaso ena oba Koforibia so a ubenya bi tema ubenya eye liver tonic ni bi wo ho saaso ena Enkran Greater Accra region C4C liver specialist hospital ubenya bi wo ho first 100 callers and this week ye die si ho se mo amobeba Adenta SDA branch no obeye registration 500 Ghana cedi registration 500 Ghana cedi o yes registration na utumi ba Adenta nko a ye beye wo free eye liver function test ye be twi wo moja na ya hwehwe mu na se wo liver no any problem a ya ma liver tonic ama dosage akwan ya obefa so afa no na wo de aboa na wo liver na ho ne akoyie na se ye test no so na se problem ewo liver no ho a yeso ye de free liver tonic so e de amount na ya san akiro kwan ya obefa so aye de ben afa we no eye for omom betu anamon aba Adenta SDA junction the first 100 callers senya munim no baby bia wo bia na ye be free delivery e de amount liver C4C liver tonic 300 Ghana cedi as a promotion 300 Ghana cedi enti ofra first 100 callers no 050 00 40 331 050 00 40 331 and I say 328 ofra won sabe kan wo de baby bia wo bia no ube hu dispatch rider baby bia whether say wo bolga
wherever in Ghana no fra yɛbɛyɛ free delivery ama embra wetua wo sika 300 Ghana cedi for C4C liver tonic say old pese odeboa na obrebo no enya honden. Eda se papa Dr. Michael Kojeche Mate na wote ne nka no frɛ no na wo ka first 100 callers no ho dia wo call Adenta SDA junction a ho hyehyɛ no ɛwɔ ho pharmacies ne nka ho ya hye no so fama ye Franco Trading Enterprise leading mobile phones accessories and electronic retail outlet kɛseɛ pa enti sɛ wo pɛ Nokia Samsung iPhone smart TVs 32 inches and 100 inches kura Franco Trading Enterprise will be so true kana kwaje yes sign wo Franco air conditions no ho timestro to mika kwaje de ye chest freezers and refrigerators washing machines, microwave, blender, CCTV, cameras na timestro electronics hu ne ma de enkoba bia bra Franco Trading Enterprise na kwaje wo de papa frɛ Franco wo number is so 0246 422338 0246 422338 and 0555 9393 11 0555 9393 11 na wone Franco Trading Enterprise akasa Franco Trading Enterprise still phone papa fie anyhow amidi de fie amankwa tamaklo chain ahosepe Sister Sandy Eba.